چی جواک بندی پاریه آهی جدرد دل نکد هرچی ندی آزار بیات بنگی بر سوان آمد من بده وان شیرت ناپسن پنج جبکن جهره ایک سرکشی سرهفسار همی سرا ید دستی دا و سرهفسار ویجی ید دست کرکی دا دو کچ کرن مسر خو بو خوده چماند درکت امی بو دجمنات جمینین مخوین خو بو آخرت درکت امی پارا بو گندلا جمینین مخبات بو آزادی و دیموکراسیت کرد درکت امی هجمارا جارین سیدای کی جه سیدایا زیده دکن ام کنین ام بوین پیکنین ام گریاین ابتنی روندکت مبو ممان قداف مبکون چوا مفهمیه کچ کرن سه بو چیایی ها 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 خولی بسر و چیایو ما چه بسر تا اینا تا کچ کن دکتاتورا لسر گوپیت کن خو دانبای مجی سر تا کرد بم پیلا و خوبه تا سنگی خوب ما کرد چپر کرد سنگر مجی پیل نامیسا تا دانا و کچ کن خو دانان سر خوناتا بو بیا ناسنامه بو ما لی مسر تا شور کرو ناسنامه خو مل مزادکا آشکرا بچن قرشن عربی فرود دا بریکا چند گندلا گرم ببید ته پاتوی کری چیایو پیره پشمرگک نیوک السر عورا و نیوک ادبن پیلاوا و سعیداوی بو پشتی و همی کده پشتی و همی خباته هر ما جوره دوه پنج جمیمین که بو میمین که وکو هر گیانوره که دی جان خود سر چاران دست بکر پاشی پیچه که عاقل کتو شیا سر خو جپاشیا خو بلندتر لی بکتو بتنه السر دوار رو بچیتو دستن خو بهجینید سری بلند بو مروف پاشی جاره کادی سر خو دانا عردی و پاشیا خو بلند کرده و بو میمینگ و روژه پنج بکن جهره عردیت هل مریستن یا شیوه بکن باران نویدت بله دم باش بنرنی هجا خوش تبید دوی خلکی دا برنامه اصوب دام پک و سربورا شاعره کش کردستانی گنگشه بکن شاعره اوی خلکی ما مستای بریس و شاعره زور ام پی خوش حالین کو ابروجا حاضر بیل بره ما مستا عصمت خبر ما مستا تو گلکی بخیراتی اوی دیداری و سپاس بو و شاعری و و دست بکن بله گلک سپاس ما مستا وکی روحکی بدزیکی و دماره وی باجری دا او باجری مری دا گریا دما باجری پی حسیا با آیتان کشت ما مستدو چوا شعری پیناست که نخواستم کیراتیه که فلسفی یا تداده تدیدن بله افخو شعر قالك بزحمة بيتا بينوسا كرن عندك دو جورة سركيت بينوسن ين شعر هر جانر كدي ادبي هنا بينوسك يا بابتيه یا بيجن يا زانستيان اكاديميه كو كوما كاتيورا در كاتينا هرش كافن داش بو هندي كو شعر بينوسا بكن بكات وكاتشيا و جدر وكالكيفيا و ارك وكاتشيا بسبب هرس تورا لي تبچي شاعر كي بپرسي بيجي شعر چيه كو نكي كسكي اكاديميه دي بيشتا لدانا دل مروفيه كيانه هبونه دا يعني او پنجره آزادی دماکو مروف ادناف زندانه که دا کود بجنه ولات این بیرنگی دی بوده پناسه کتن لی هر چه بیتن تو هر شاعره که بپرسی دی بوده پناسه که دا شعره او جی دی خود تیکلک کتن لو راجی بدید نامن ام هندی دانستاندن سر تیگه شعره بکن دیگه لک وقت چیتم تایبتی که همچینه عالی زانستی سحکنه کاوان تیوری جدا جدا زانستی کاچه و بحث شعره کریه بله چشکک دناو شوی اوی باجری دا یا ستریت ما مستا او چشکه یا گوه باجری تجی استراند و تمام که پشتینگی چلتتن بله وجا تمام کرنا و از حس کم تو جروکای بوم بیش بله افخو همیده ما تو سحکه تو هگر مروفی گوه که حستیار هبیتن نکه تشتكي هي بيجني جندليه وجهليبونه يا دنجي يعني وقت بيجن فساد يا اوديتري بولوشن انكو اف جه قالك تشتغل بيت ليه چونكو اف دنجي مواليدا دنجي سياره دنجي يه بيجن قلبالغا خلككي
بتريا خفتن تواجي بلاشن جي تشد بيتن معرفات ايضا نبيتن كو اكشد مفاجئ ور بيجيتن دنجه كي كشتي او جي دنجه سروشتيه دمي دنجه تشككت هيتن يعني تشتكي جلك غريبه هون كساكي دنجه تشكك جديده تتن بس ما هو جينينا جل جارتو دبين المرفيتشوبا كير هبت جو كير هبتن او همي بوبتن ين ادبينه وخلكي ماجي تناجيتن ك بتشرنجا يعني بونو منا تكستك من هي جلك كنت بيشتن ويتش شكربو برينو شركه مازنه نفتاكن داريدا چیشکا گوشت ایک وراتول ایکو دو سیار بونو پرن ایکو دو وراندن مروفان گوت دنگی چیشکا چند خوشه ویلی سحکی ام چوات سردریه آنکو تفاعل کارلی که دگل سروش دید گهین و ام چوات دید گهین ام درست دید گهین ام درست دینا گهین چوا خو صراع آنکو شرع چیجیکا جید بیتا آوازه که خوش بومه ليه شرط ما وصراعة ما وململانات ما تبنى اجيال دردسريه وديفيجن خلكي بخينيتك اللي قد كان وجيانا هنيه تقدر هوش بربريجي ديت نامن مروف درندترين بونورا السر روی عردی و ظالمترین ستمکارترین بونه وره چونکو وقت صراحت کن گیان دارد دی وقت ململانت کن خوب ململانت جی تشتی که خوشی جان جی چد بید لی جه داخل ململانت ما همی در دستری جی چد بنا چجارا ام خو نشیانه وکی چیچکا جی پارتت می سیاسی نشیانه وکی چیچکا جی ململانت کن کندک آوازم خوش اجلنگی وان بهن بل ما مستعصمت شاعر نافدار سوری محمد الماغوط دبيجيت تشتك من بفي آخيبا جرينادت جبلي بيلاوا من چتا جريدت بفي آخيبا وكي شاعر سرراي كوتو شاعركي ياخي وكيفي وخطاباتها الشعريجي جاران وكي ريفتشونيا السر ليفا تشاقوكي البيري بديت نومن جريدانو مروفي بآخبة لحرم كردستان حزبا بارتين سياسي دي مناطق قلت لكن ودي او دي تب آخبة جردن از خوبا كاس اسلام نبيد في چه بارتي سياسي ما من عردي وجردن ما بسروشتي وجردن ما بخاك خوبا كردستان وجردن ابخو بردوام چمد نف سروشتي دا بردوام يعني اس وعي كي نچم جلك استكچم از بردوام چمد نف سروشتي دا و وقت اس چمد نف سروشتي دا از هست بجياتيت كم انتمائت كم بتر ايش باجرت ما بارتن سياسي تدا دسالدار نويك وياد بيجي مباجر داناين بس افخو كيد بيجيت مباجر هذا چونكو باجر عقليته بري آواهي عقليته بري آواهي ليما وكي نزار قبانت بيشتن خلاصة القضية توجز في عبارة لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح الجاهلية يعني بابت همي بيرنجية ما مش درستك دوكم بكنا في بابت همي ما جلو برجن شورستانيت يتكنا برخو وجيانا ما حتى نكيش جاهلة دي بيجن هي النظانة الفيري دمي اس چم نفس رشتي دو اس هست بإمنوهيت كم خو يعني هرش هبن جورك هبن چه هبن نابنا ما ترسي وكي مروفا لسر مروفي اس مروفا كي اجتماعي ماجي جالك يعني من بيواني جواكي من جالك بهز من يتهينو من حوال وقطابيات ما وحف بيشات ما وروجنا مافان ونيفيسكار بيواني ما جالت تخوشن بس با چه يعني هر نوع حتى به آست بيواندي مروفي بستروشتي به بله ما مستاتو الشعري وكي بيام وهلويست أرستي خلقي خود كد يانجي وكا بروسكايا كا بيروزباهي نوكو هردو از چجارا از شعر نانویسم داكو بيامك بجهينم و از چجارا وكو شعر نانویسم داكو هنده هتافات بدمو جماوري گرم بكم وكو هو بروسكت بحث كي يانجي ملاقيه بكم بو بربرسكي اول تشتكي محاله از شعر بو چتش نانویسم بس بلكو از مهند نویسم استدا هست بازادیت کم و از رنگ بدان خو گل پیوی رنگ بدان خو گل کاردان پرکا پیوی درد برم او پیوت کو تو نشي يعني اكيد يعني قالك جارته دميني اك دي سرا ريسكا شعري هيت المحكمه تكتن اما مخصلات فيريتشيا الفيري خو الشعريه دنيا خواندنا هي وهيك الدنيا خرزين دوم بيتن تو كس نشيتن شعري كذا يعني قيد كتن كذا كنوبيت الشعر شعر راستيترين بشكا مروفي ديارت كتن رسنترين بشكا مروفي ديارت كتن
اسم رو که وصل ما بجا بتشرنج شعر در كيف الشعر نابك تسرى شعره وكم حلوشتك السياسي سر شعر بكي بيش رنگكي بله مامۆستا تو چاوا سەردەریە گەل سانسۆرێت کرد سانسور الفير جار الكردستاني مثلا سانسوري اناش بجم سانسور هي سانسور نينه يعني تو شيء تو بنفسي تو كردستان ديف استي گشتیم تو وك فرد وك تاكي كاس تو چبكي درسته مقاله بنفسه گوتارت رخنه بنفسه شعرك رخنه تند بنفسه كاس چنا بشتته بس دماد بيترك خستن يعني مثلا ازو 5 مروف بو مده 2 هيوا چین سر مانده بابت باف خوب الادبی بنجی و ما جوانت رک خستی هبن ویره هنده جورا مشکل شد بن دی وکو رک خستن وکو تنظیم دی تماشا کردن نه وکو دی بجن ادبیات آن دانستان سر بابت دهنانه تایبت دهنانه ادبی آهودنی یا هر بواره کلی ده بیتن بله ما مستقل میکر ام بچن بهن ودان کاشاری کا جنابت چت بله هذا تكستك من هي عشقك الصوفي من هر ازقلك حاج جزيري كملاي جزيري بله يعني ازقلك بيد اخبار مجي ازقلك تخيني مجي والدسبيكا يا خواندون من ادبي ملاي جزيري وبيجي هرش فرهنگاوي من شعرك شكل هر دياريه جي جزيري وهر بو جزيري بله عشقك الصوفي الحنبر قامتا صوفيه كسرمستم اتظانم اتناف برا مدى آستنك پرنو محالة دستت من اتگردنا توربن لأسهد يدخل ودقهو چلخاناوو ليفت من بو پراستنا تهر اتساخن وتلف لفن والدماهية جياني من دي هر اتجياني تدا حليت اتظانم تراستي واسوهم اتظانم تراستي واسوينتا مدخولي كرا لمزناهيتا جوانيتا وجيانتا مطلق تجي ياكريا وهم وجهان ابتني يابو منو تماي ابتني تأزي هيم ابتني از جوانيتا نازكيتا قدرتا يا بيدي ماهيت بينم اتظانم دوید بر بجانتا بهمو همي آستنگا بكما هجمارتنا تسابيحا الدست خدا اي جانا جانان شاه شاهان اي او طلسما اسمندهوش كريمو استينجه اشتيموت نجهم اي او ميا اسكريم سرخوشك ابدي اتظانم برابر قامتا فقيرم كلما هيچم لي بلا دلوفانيا سليماني بيت نيرين الحالة فقيرة درويشة مزناهية بچيكناكت نظانمش اشقاط زدتر من چوية نيش بليتا چكس چوان ناه نديتن ابدلي هست بناه تكرن ابتني رسناتيا مني فناقها مناجات وفيغان مني ميخانيا دلو هشا مني افجاركا كهشتني بو جانة الكيفية نشار زانم ساويل كما صوفية كي كلما اش بدي قالت بيت كن اشقاتا من چن نخان ديا اشقا من جي بلاتين كاكا برزية بي هزرة بي مجية ابتني الديفروناهي وجرماتيا تتهد اتظانم بجهشتناتا دي الصوشم دي فنابم لي صوتون وفنابون اتآجري اشقات تدا مزنترين خوشترين خوشية اين شوية آبا حياتي شريني قندي نباتي چد خوش مرفت اشقاط دا فنا ببيت تاكو خو چروكن خو بكت داستانكو ليفن همي مريد وصوفي وحلاجة ماچي بكت چد خوش از بمتو ايدي بر بظلمه وطارستانا بيشوب بيدوس بالشمع والشمال البردنج ماچو ومستيا جهشتني بكين السما وصوفي صف بصف بين الطوافة نيمي الطارية دا خوشة نيماش الطارية دا خوشة نرسنترين ريبرا خوشية ميا نرسنترين ريبرا خوشية ماچا ما عمر چيا بلا بجرعيكا ميا جامي جمعت حضورا ماچا تدا ابدي ماهي بيد نب ميو ماچا مروف سرمدية ومرن ات ماچا عشقيدا نمرية افجا واهاتم الصوفية كسالك طريقة عشقاتما واهاتم دلي خوي جنگي دب ميا تشم السما ياخد البرسليقة ماچ انتكم الا يا ايها الساقي ادير كأسا وناولها كاشخاصا مدول ولا افتاد مشكلها وردمو اوهاتم واهاتم بربتو برب نورها واجرتا واهاتم دب عشق خوفا الجانة دا فنا ببم بله تست خوش یادریش بوجی بس من بزافت که بشکل پلاس بخینم داکو آبوریه دمی ودا بکم بله برنامه ایده بله ما مستا اگر ام فلاش باک کلیپ دن و ام
شکی وگرن دست پیکن تی شعری کنگی بون و چاوا بون دەستپێکی شاری من هەواڵێکی هەی ناوی ئەحمەد یاسینە ئەوژی میدیاکارە ئەم هەواڵەتێک بوون قوتابخانە هێشتا ئەم دوواناڤنجی بووین نکات بژنێ ئەم پشتی سەرهەدانە بە ساڵان دوێن نۆتۆ دوێم نۆتۆ سێ ئەمە متەوەستێ بووین کتێبێک مە هەبوو ئەوی هەبوو کتێبێک ئەویش هەواڵێکی خۆ وەرگرت بوو ئەو هەواڵژی هەر میدیاکارە ناوی حەمزە رازیکیە ویشوی وەرگرت بوو جلد پێوە نەبوو لێ دیمایی کە مەزانی کتێبێت ئەحمەد ناڵبەندن چەند بەرپارێکی دیوان ئەحمەد ناڵبەند ینی ناوێکی پێرەنگی بەس مناف نازانم چونکو لاپەرێ جدی پێوە نەبوو بەجا مە گەلێکت خواند دیمایی کە وەها لێ هات موبایل نەبوو مە نامە وەی کو دەفرەت کردن مە هەمی بشعر فرەت کردن یعنی مثلا ئەز نامەیەکی نویسم دو بجمع فلان شو مهيان فلان موعدي بيك بتشيني فلان جهي بتخرب شعربه ودموي برسوام الدو حرب همان رنگ والديف اوي كيش وسروايه بتن برسوام بدتن في رنگي وهيدي طبعا وكو نومه مدرس بكر وهيدي مدرس بكر بجا دي مشاعر نفسي نامه قاشبونه هوزان بل اهمي هوزان بود يعني قالك يعني مثلا احمد نالبند بيجيتن اي مجلس شاك او بيت طعامه بيت طعامه بيجيتن مثلا كان كتل دو سلطان وخسرو محبوبه من او حق باليقيني بيجي حبادي ما دي في وزني متشتكي هندي الصلاه هر متوسط يعني ما تشكر بو مثلا ما تشكر بو اي احمد شاك خوشكرو دل پاک من ببوركاك شو تشوز دستي من يعني فيرانجي ات نامه گلک شما میاد من بس دست پیک ما ویرانگی بوده دست پیک ویرانگی بله ما مستا جناب تدبیجید سریوی یانج چیابلنتر یانج بیلوان نزمتر اف براوریه تا چرا دی خدمتا هلبستا تدکت وکی اسمت خابور جاره او شرب پیره پیشمرگک پیره مرگک بجم پینویم ویری جورا طبقیته که الحریم کردستان چه بوی و کو جورا طبقیته چه بوی دیبینی چینه که هی گله که بلند هی گشنه دا صلات و گشنه جدرن هزه کو جدر سرکی هزه اكيد پاره و دیبینی گله کسندی کو خبات و شورشگیری یا کری حتی نه دیبینی ید کج یکی و خان یکی کره و آن خان یکی تجاوز یک کره و الورد جيتن ويتمري جي وكسي هاي جنة وتسحكي سردمي وي او دم جحيل يعني ام ازرا خوب كان ام نوكا اف جرماتيا نفما ده هيجي جلك جرماتيا هنا بتر بالواتش يا ولا زاروك تخوه لنا مال خوه لا يشوف چند ها سال شرکتی خباتك وشورش گیری کری موچويجي سرهاي دو دفكه رهاد دانه و دفتر كاجگارا يعني ورا اف تصحيح حميداي و وی رنگی سر دارید گل بهتر کنه طبعا بابا میجی پیشمرگه بو حتی چو بردلوانی خودشی من ندید روزی که دلوی راحت بیتن یعنی هر گویی اول نه او مد ویان بکن مد تشتکی دید ویا لی جه داخله اف شورش هاتیه کرن بو اگر هنده کو گلک مروت انتهازی بهن استقلال بکنن و خدمت خدا بکار بینن گلک جاره ببینید مسئله معنوی و عاطفی تعاملت گل پیشمرگه کردن گل لی جانا ولا هر نخوشی دا بدویه پشتی اف شورش هاتیه کرن بدویه جاره هر چنه مسازی هبان ما سیستم هبا ما امناهی یا آسایش نتوایی ما هبا ما گارانتی جیان هبا ما ماف آزادی تا که کسی ما هبا نه حتی که ما مستحق زان کوی آن ما مستحق زان کوی وقتی به درسوک بیتن گلک جارا تعلیق قطبیتوی کو ربع نخوندی او دکتره سر حالا را او را تعلیق عليه بدن و گلک کومنت گلک جارا چه نشینی بیجنه یعنی اول من مدویا ما جوالك که آزاد و حکمتك عاقل یا حکیم ما هبا لجهد خیلی نابین ما داشتم بله تا دسپیک شعرک خان تا جمیمین که بو میمین که بله براستی تا عزیز نیسین بیرم اینا او نویسکار ترکوی بله جهانی برنیاز او چیروکا خدا بجید ناو چیروکا کاویه بجید ام ناب نبشر اما مستابو تو سایه رش بینی
رجبینیا من بیتن جیانا من دا یا روزانه دا دیار نبیتن لید بیتن تکست دا دیار بیتن جاری از مرو وکم از بردام کارت کم از کس از نظام کاسبای چمون و شرطیش برنده است که گله خونا تقدم کاسبای دی چلی هتن چون تو نظام کاسبای چه و شرطیه من حذر کردن که آنیه هی از ما شروع بدستم از بزرگ کم ترکیز صرف کم از عقل خونا کم اخسیر مستقبلی که از افریقا نشم چپ کم لی راستی مروف تکست دا وقت رجبین بیتن اگرت خو گلکت رسانیت هین تو دبینی حتی انها عقلیت خلق ما عقلیت تاک کرد عقلیت که لسر بنمای گوتاره که آینی و گوتاره که جواکیت نوبر دو کوانا دا یا عشائری هاتی آوا کرن حتی اون که ما چه گوتارت روشنبیری نینن کو ایدی اوجی منافسه آن کو ململانت قلب و گوتاره دیب کردن گوتاره من سیاسی جهات یا چکری یا مفایش گوتاره عشائری ورگرتی و گوتاره یا آینی اشبوه هنده دا کو دنگاب بس خوب ببینن تو سح که پشتی سرحلدانه آیا ما چه گوهرین کرینت عقلیت دا آیا نه هر عقلیت بری سرحلدانه وجادمه تو شورش اگه کو گلک جارا ویرانگی نه نافکران کو شورشی چون کو شورش هزره بری چک داریه هزره که تو کی تو هزره حکمرانی نه راضی تو هزره که دی هی تو ده هی تنظیر بو هزره که دمرو بکم که حج دیدکم که دیمایی که خبرت چک داری که داکو اوی هزرانی بینی پراکتیک بکید که سیستم حکمرانیه لی جه داخلی اما شورش که چک داری بو نکو شورش که هزری بو و اف خطابات برین که زال خطاب عشائری و خطاب یا آینی و جانی که به آینی عربا بانخواز و ما بانخواز اخر که برای اینکه بانخواز داعی بسلمان چه کافرت کنه بسلمانی که بسلمانت کنه سلفی و اخوان و نظام چوا یعنی اوجی ابورجی همیات یتکدان بر هندی مروف دی راجبین بیتن مروفات فيها أبي خضان مش كي فكري وحال وصل حكومتها ماشي حطانه كسيستم پرورده كرنه مثلا يعني مروفه كي ناتشي كانت مروفه كي خضان عقله كي فكري بيتن بالكو عقله جرتي مروفه كي خضان عقله جرتي مروفه كي ماي تكر مروفه كي جرينجي بخونه دات جرينجي بس دوله بري داتن ماي خطب كاتن مروفه كي نخري نيتن وصل اوفات كي حطانه كاستراتيجيه پرورده هذا بيجي چه مروف اوفات كي نظامت منهجتون دبین مروفک اسلامیه آن مروفک لیبرالیه من ماده آن ماده دی که مروفک یعنی متشدد مروفک نر مروفک اصلا یعنی وک زلاطی علیهاتی هم کس نزانید که چنو امرو بودش در انجام اوی سیستم پرورده چه بیتن جناب تدبیجید اوه دستین تنه یان روندی که منن یان جی آوه هل بس والشعر بكشتي شوال دف اسمت خابور دبنا برس وبرسيار جاره مثلا پرسکرنه ایکش بنماین سرکی آنکو پادن سرکی ین درست کرنا آواهی شعره اف بسیارن شواز بسیار کرنه شعره دا شوازه که یه حیره تو نظامی تو چت کی توی برزی ساکی او مروی برزه بیتن او مروی انطوایی بیتن او مروی تاک شعرت مزن شعارت مازن همه یا سعی وقتیانا چه بود نبروی و جواکی دا وقتیانا نبرا خطابات نو جواکی دا زال یه دیر کردی گلک اب دیناتی یا قلم دا گلک اب کتاب عبقری و فیلسوفه لی مثلا بسیار کرنه یعنی خوزی که ما شیا با مشک خوب کنه معملا بسیارا ملت ما بسیارا ناکتن وقتی بسیارات کتن نجبو هنده دا کو زانین بس خوب بینیتن بلکه جبو هنده دا کسی برابر بشکنیتن یعنی خود زانینگه ها نیکه زانینگه ها دو که هم ده بجنم دیبچه که هر بریکو بسیارش نه زانینگه ها دو که اون زانینگه مد کردستان همیه جاره هر سنتره که اکادمی سر بنمای بسیار کرنه تتعاوا کرن فیتن دانستاندن هبیتن حوار هبیتن لیجه داخلیه تو دیبینی کسی که بسیاره کش کسی که نجبو هنده دا کو معلومه کشی برگیرید بلکه جبو هنده دا کو برانبری خرد دیار کرد که مروفه که نزانه دبی با کی سال فلان تش بوده باش بهونه دادی بکفیت لبت خو و برسه نظارتن و دا بخلکی کی دیاری که دبیجن قباره نظانی نوی چنده خوزی کام شبانه بسیار کنش بهونه دازانی دست خوب ببینن نکوش بهونه دا کو خلکی په بشکنی بله ما مستا تو گلوی چنده کو یاد بیجید شاعری بهای خو نمایه چونکی نشیای گوری نبکد بله و سادم اوی چنده جی هر شاعر بخویه نه کسی کی دیگه
بله جاره مثلا بهای شاعری لکه گلک شاعرت هین دف کومکا دبیشن کست آستت و زانینه گلک ناونجی الجیر ناونجی آن هم بحیات خون نشه بلا مدرسه عندك شعارت هين دفعنا قمة بهاي كوبيتكو بهاي كي جلا يجراني هاي دف كسك يديك ودو كتاب خاند من او بهاي نينه جاري كي بهاي ادت الشاعري آیا جماوره آن شعراويه وكيش جوره جماوريه آیا او جماوره او خدا معرفه زانين یا جماوره که مفلس اشعالیه زانين هذا بجا ابا برسن ديرو دريجن تو نشي يعني دست نشان كي ليه دما جماوره که نظام بیت اما ایک بهت نما عندك بالسلیقه لیدت اما مثلا بش چیچکان بالندان سرداران دادان يعني ايش دي بتشعر بوانا ونشر دجالك مروفت يعني بتشيك دي حاجه كان مثلا بجا بالطريقه او الشعر ما او ابو جماوري اتتنبسين حربك وشعريه او ابو زاروكا اتتنبسين الجوفا كان بشكفتي بله ما مستقیم جاره کدی بچن شعر کدی تر و ام دی بردام إسرائيل بريكا بحشته اك سرشوري پرن خو السرگردنا من بگیرینه همیچه پرن مزناهی من راکه او سر خو بو کسی شور نکری بو سنگ خو بچمینه خو کشتن او ازمان تجهر کری و ترسلی و نگیرای ما تنظانی دی تجی کجید بشتی مرنه کشتنک کلتر جی جهنم من تو ویای سارتر جی بفره من خوب و تمراند ما تپید بی بکشتنا من هبو من آیت خواندن من اسفار خواندن من اصحاحات خواندن همیت گوتن اسرائیل نیره لی دمی من تو خواندی اسرائیل پریکا بحشته بو چیا اشقاته ما چیا این کردستانه ندبونه کند اگر اشقاته نبا دست و هستیت خوش من ما مستا از دی پرسیاره که احتمال دو ماهیک پرسیار جی بید چونکه وقتی ما جی برف دو ماهیک چی جوره کی کومیدیا رش یالدفته دقیقه دا دیاره و زاله اف کومیدیا کنه مروفیت اینی دبر گریا ویرا نمونه تو بحثی سر هلدان و دلنگ هلدان ات کت دقیقه کی ده راستی جاران از احساسی يعني هستي بتشتكي كان نآرامية كل دفته هي اف نآرامية هي و اف كوميديا هي رش بو افراندني توظيف كريه يانجي خو ما طبيعتي تيوصي افخو كاني ايكش بيدوستين سلكي ين جهورين وشورش جيريه تيوريا كهي نوفيها مفروض لافتر بجنه فستيفال لافتر كاني بيوم زيكات جهيتن اهوني كساكا ولاتي مصري مدة چند سال دا چند شورش كرن اوت ديروكا دنيا دا نچي با لي شورش انا شورش كاني بو همي تشكرن نكتو وكاني دمي ورساكا احمد نالبند برگه که هي ادب بپرده برگه پنجه جهر پنج برگه وي خلك تخينتن همي بحثي تابوات كتن بحث تابوات كتن اللي خلك هر تخينتن اللي هكر ايكي وكي من شعراء كدي بيت بحثي بي تشتب كتن هي احمد نالبند كدي كجي قبيل كان ملايين مزقفه دي بحث كان عشائر وما عشائر دي بحث كان سياسي دي بحثي كان دي ولكن مفلس كانوا جوا كده رخن بوشي سبب شي فرق نظر شعراء كانوا كون احمد نالبند هي احمد نالبند بيام اخو بكنيت جهانت او كانيا وهالت كتن وقت تو كاني تو جلك كربه اشوي تكستي نور كري بيجي قال جلك جرا كاني وقت تكستي ده هبيتن وخلك جت خينتن او تكستا بيوم وي تكستي اگر ده هبيتن انا ورجل بخو ورد جت بيومي جلك كورت كرني ليت كتن اش بيومك وهش كو بكني ويا جدي بدي نام بل ما مست از ده جلك اسپاسيات ابكم كوتو افروكا ميوانيمو اگر تا پیوه کدومه که هبید شکرن کرد. بله از دخواست سرکف نبوت کم و از دخواست کم اف ملت نبتنی بس شعرابن بسیتن. بله. بلکه عندك شوجي كتن
نبتنه بريكا شعرا مشكلة خو حل كاتن بلكو بريكا كاركرنه بش أوايك براكتيكي نكوب أوايك خيالي أو أريشت خويت ناف جواك خود ناف سيستم خودا چاره سر بكاتن. بله بینر هجات بوی چند هم گشن دومای که وی خلکی حتی اموهین و دیداره که دیتر بمینن شاد و اختبار. بندی پاریه آهی جدرد دل نکد هرچی ندی آزار یا تبنگی بر سوان آمد من بده وان شیر